ponovo razgovaramo o sportskoj temi. Neme Merima Bašić rođena je u Sarajevu gdje živi, a po struci je profesor književnosti. Ipak ljubav prema sportu joj je odvela u svijet kickboksa, u kojem uživa i postiže zaista zapažene rezultate. Merima je ujedno i naša današnja gošća. Merima, dobar dan, dobro nam došla. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Mnogo toga se promijenilo, pozitivno svakako za tebe od kako si posljednji put bila ovdje kod nas u našem programu. Ono što je novost jeste da si pokrenula projekat i da radiš na tom projektu Kuća ratnika, čini mi se. Da, evo je naše mjesto to Kuća ratnika, mi smo to nazvali onako da smo prilagodili što više različitim populacijama House of Warriors. Da, kada sam zadnji put bila su aktualni neki svjetski kupovi, to sam okrunisala zlatom. Sada je najaktualnije zapravo taj projekat koji sam uspjela realizirati uz pomoć općine Centar. Jednostavno sam se prijavila na startup projekat za pokretanje vlastitog biznisa. Nisam bila druga od svih kandidata koji su se prijavili. House of Warriors je već aktualno nekih par mjeseci, iako je u tome prijethodilo dosta rada. I interesantno je što sam jednostavno željela da nekako tu ideju prilagodbe kickboksa i rekreativcima nekako realizujem da bude što pristupačnije. Tako da danas imamo tu kuću ratnika u kojoj radimo sa rekreativcima, imamo grupe muškaraca, žena i naravno tu su i djeca, podučavamo djecu o olimpijskom boksu. Da, vjerujem da si ti mnogo uticala na to upravo da se žene počnu baviti kickboksom. Nekako si mnogim ženama postala i uzor u svijetu kickboksa. Jer zaista imaš zapažene rezultate iza sebe. Malo prije si pomenula samo neke od njih. Pa znate kako, ne želim zvučati neskromno, ali zaista slažem se sa vama i to nije bilo uopće slučajno. Ja se uvijek trudim na jedan najbolji, najafirmativniji način da predstavim sport kojim se bavim. Baš zato što nekako smatram da bez obzira na moje uspjehe, znate, i te neke sportske, zaista sportske važne uspjehe gdje sam ja vlasnica određenih zlata svjetskih kupova sa velikih prvenstava koje se mogu ujednačiti sa svjetskim prvenstvima. Ono što bi jedan sportista treba imati za cilj je da onu vještinu koju je savladao, da predstavlja u najboljem mogućem svjetlu i da je jednostavno moj krajnji cilj da što više djevojčica i dječaka involviram u taj sport i da to bude nekako omasovljeno malo više. Jer mi je jako žao što su borilački sportovi, naročito kickboks, pomalo nepravedno zapostavljen, naročito je kickboks nije olimpijski sport, pa uvijek tu nekako ima prostora da se uvijek odabere neki sport koji je, hajmo reći, više zastupljen. Nekako više svi idu ka tom fudbalu, košarci i tome slično. Da. Više se nekako favorizira to, ali mislim da su borilački sportovi koliko god, oni su bili možda neko vrijeme u nekom stanju mirovanja, ali mislim da je sad... Ali sada nekako dolazi vrijeme za ove vrste sportova. Da, čak u našem okruženju gdje, na primjer, ja vodim trening u dvorani Mirza Delbović, tu je naša kuća ratnika, imamo u okruženju isto par klubova koji se bave, ne znam, MMA, BJJ i slično, znači bitno je da su borilački sportovi zaista, mislim, nekako doživio svoju ekspanziju, a ja kao predstavnica jednog od tih uvijek zaista dam sve od sebe da taj sport bude što ljepše prihvaćenje od strane onih koji su potencijalni nekako. Svakako uvijek daš maksimum svoj. Tu su zaista ti, kao što spomenula, zlatne medalje, zlatni kupovi, prvenstva iza tebe, mnogo nagrada. Vjerujem da je tu bilo zaista mnogo truda, rada, odricanja prije svega i da svakodnevno radiš i dan danas na sebi da se pripremaš za neke buduće projekte i planove buduća takmičenja. Da malo kažeš koja su to takmičenja koja te slijeduju u skorije vrijeme. Upravo tako je baš, pošto onako svi dosta pratimo Instagram profile, ljudi koji se bave nekim sportom ili nekom aktivnošću koja baš sam se prisjetila kroz neke komentare koliko je zaista ono što se dešava u ringu iz perspektive borca drugčije od onoga ako posmatra meč, tako da za nas pripreme za borbe nisu onih 9 ili 15 minuta koliko traje neki meč, nego mjeseci, godine, sati, tako da zaista iza svih uspjeha svakog sportiste stoji dosta odricanja, ali predivno. To je vaš identitet i vaš životni stil.
Da, to je nešto što ti moraš prilagoditi čitav svoj život i posvetiti zapravo sportu i zaista evo kuća ratnika nekako koji pristaje tebi, da kažem žena ratnik, možda tako bolje zvuči. Koliko ti je naporno sve to? Da li si u nekom trenutku možda poželjela malo i odustati, morati se od svega toga? Jer zaista nije lako pratiti sav taj režim. Tu su treninzi, tu je način ishrane, tu je odricanje i od tog nekog, da kažem, privatnog, društvenog života kako bi otišla i na trening. Tačno, baš sam napisala neki dan da borac tog svojih priprema u svakom trenutku zna tačno koliko grama ima, koliko je teže, koliko obrok ima, kalorija je, koliko ima sočara, tako da zaista jeste zahtjev. Nekada, naročito kada sve ono što vi radite, sublimirate u tih 6 minuta i ukoliko ne pobjedite, svodi se na to da zapravo niste dovoljno dobri, niste dovoljno dobro nešto prezentirali, ono što vježbate svaki dan. Ali zapravo to jeste vrijednost sporta. Znate, nećete uvijek pobijediti, ali naučit ćete, to su životne lekcije koje muči sportova ljude, zato jeste jako bitno da što više mladih ljudi se uključi u sport,